ده أطباء البيطريين. شفنا هم الشباب بيجوا يصطادوا ويا ريت السلام عليكم. انتوا بيطلع لكم سمك؟ طب تقولي ايه النهارده والرزق ده بتاع ربنا. وانت بتصطاد حاطط ايه في الصناره؟ على فكرة في سمك هنا كتير ما شاء الله. والقطط حواليكوا انتوا جايبين حاجه للقطط تاكلوها وياكوا ولا ايه؟ بص تعالى عشان في سمك اهو فعلا. قاعد السمك اهو بيبلبط في الميه. هم فرحانين ان انتوا بتصطادوا، هم عايزين ياكلوا اللي انتوا تصطادتوه، صح؟ على فكره احنا برنامج كل سنه وانت طيب. عايز سؤالي النهارده وانت في ارض طلخه وبتبص على المنصوره مباشر، فرجنا كده وفرج الجمهور. طلع ايه؟ سمكه صغيره ولا ما طلعش حاجه؟ هما بيصطادوا همت والقطط حاويه حواليهم عشان تاكل السمك اللي يطلعوه. احنا شفنا ان الارزاق بايد الله والرزق ده بينادي صاحبه. ده السمك اللي طلع. السمك اللي طلع اهو ما شاء الله. طب وهي القطط، احنا شفنا السمكه القطط وراكم والبابا، يعني ده حاجه بسيطه اهو اللي بيصطاد اهوت في الكيس.